Kaya't mapanak ta, iti message about healing. Kaya't ko ma-establish kayo iti healing, iti pinaka-powerful nga healing, kaya't jay finished work of Jesus Christ. Kailan makita yun ay the finished work of Jesus Christ, iti pinaka-powerful nga healing or panakaagas dito'y earth. Kasi the attack, the enemy data, sakit, niya? May sana ito'y COVID, na hangamal pamalpas. Apay nga hangamal pamalpas? Handang iliplipas. So now, kailangan tayo the healing. And oray nakita nyo the revelation, the attack, iti last days, na dumasak sakit, sumalpas sa the COVID, another pestilences. So now, kailangan nga ti Christian, amuyo ti pinaka-powerful nga agas. Amok nga, amuyo nga ni Apo Diyos, ti pinaka-powerful. Pero ti ayan na, the power of God, is the finished work of Jesus. Amuyo ka di nga awan, ti aramidan ti Diyos, no hanga by His Word. John 1, amo tayo di ay, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Sana ko na nga, aming nga banag, naaramid, babaan jay, sao. Awan tinaaramid, wano na-create, no saan nga babaan ti, sao ti Diyos. So awan nga rin taramidan ti Diyos, nohan nga ba His Word. So ada kayo nga umay dito, no kaya't yung work, ni Apo Diyos kada kayo, alaan nyo yung Word. Tay yung Word, nga agwo work ni Apo Diyos. Ano tayo tao, ano akong kuna believer, nga, awawagan ng sarili lang ang believer, pero awan, jay word, nga binilib na. Tiyan mo na, no, nakot na yung Bible, ison na jay ti faith. Pero, titunay, nga pamati, nakabasi, ije word, nga naglasag, nga ni Jesus, kenjay, gospel na. His finished work. Hallelujah. Now, one mo mi jay finished work of Jesus, awan ti faith. Tati faith, jay gospel. Isura doy, sutin tayo talakayan data. Nga kailangan makita yo, nga ti pinaka-powerful, nga healing, panakaagas, ket ijay finished work of Jesus. Can Jesus Christ, of course, can then in work out na. Amen? Ura ni bagbagam ti Jesus, muhan mamutin workout na king ka, kurang. So now, mapantayo pa dyan. Kumuno na kailangan nga makita yo, umuyo ka di. The origin, it is sickness and diseases. Christian na yan. Nangrugyan ba ti sakit? Origin. Nangrugyan na. Apay nga ada sakit ito'y lubong. Apay nga ada sakit ti tao. Nangrugyan na niya. Tano amom ti rugi na, ramot na, amom ti kasang mamang parot. Nawatan niyo?
No hanyo nga mo ng rugyante sakit, no apay nga dato'y lubong, hanyo nga mo ti solusyon. Hanyo nga mo ti tunay nga agas. Okay. Ada ba sakit nga dati dito'y lubong? Kano nga nagrugi? Okay. So, kitaan tayo na yan. Origin ng rugyante sakit. Dito'y Genesis chapter 3. Dito'y tayo panakatnag ti tao ti basol. Dito'y nga nag-start. Chapter 3 verse 1 to 24. No basahan tayo dito'y tayo nag-startan ti curse. Amen. Awan ti curse nga dati ti tao. Ijay tao, kaya ko kasawan. They are blessed. Because Genesis chapter 1, the create ni Apo Diyos si tao in His own image and likeness. They are healthy. And God bless them. Kat nakita na nga amin, ka-create na, it was very good. Awan ti very bad. Awan pa'y bad. Very good. Very good that ti health. Very good that ti aming nga klase ti biyag. So, originally, awan tina-create, wanuhaan nga create ni Apo Diyos ti tao nga masaksakit. Wano na ilulunon. Wano dakes. Na-create na nga kas kini Apo Diyos. Amen? So, awan sakit. Genesis chapter 1. In Genesis chapter 2, makita tayo nga dyan, life of God tin kabil na iti tao. Han nga life iti animal, han nga life ti angel, no di kati he breath into the nostrils of man, the breath of life. And man became a living soul. So makita yu jay, nga tingkabil ti Diyos nga life, ijay tao, His life, His spirit. So, that's the original state of man. Dati original akasasaad ti tao. So, dati original nga plan of God. Dati original nga will pagayatan ni Apo Diyos nga biyag ti tao. So, hanyo akong kunaan, nga dati, nga na-create ti tao, nga bad, masaksakit, wano na ilulunod. But ito'y Genesis, chapter 3, nga nag-start, ti sakit, wano lunod, wano basol. Diyan nga na-destroy. Si Basa. Verse 1. So, sino ti nang deceive? Serpent. Isura ito diay Satanas. Serpent ni Satan. Mauawagan Diablo. Amen? Devil. So makita yu diay nga ti deceiver tinang suliso ka nga Dios. The devil. Okay? So now, verse 2. Okay.
Handaanan nyo, the first law, ti mo na nga lintag nga nakatnagan ti tao, chay law, dito'y Garden of Eden. Anya ti law ijay? Di kayo mangan. Itibungan ti kayo nga mangipakamo ti knowledge of good and evil. So na dyan, first, nga law ni Apo Diyos, thou shall not. Amen? Iso nga dito tinakatnagan ti amin nga tao, nga law. Okay? Pansinin nyo na ito'y, tapno, i-relate tayo, madamdama. Verse 3. It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat or even touch it. If you do, you will die. Okay? So makita yun dyan. Nga, amon mat ni Ebat sang kabasit. Kuna na, anmi nga kanan. Daditing nga may pakamo iti, takes, kaya naimbag, anmi pa'y nga sagidan. Pero, adali ko na, nilakot tamatay kayo. Pero, tinbaga ni Apo Diyos, you will surely die. Okay? Verse 4. You won't die, the serpent replied to the woman. Okay? Deceiver nga talaga. Di kayo matay. Kuna naman. Tuloy. God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Okay? So tikunan ni Satanas, agbalin kayo akas Diyos. Malukatan di matayo. Mamuan nyo iti good or evil. Tandaanan nyo nga di makreate na chapter 1, kasladan ni Apo Diyos. Ti deception the enemy, kuna naman ang agbalin na akas Diyos. No manganday jay, bungan ti kayo. Han nga in purpose ni Lord nga ti tao, maamuan ako matibad. Ijay biyag na. Kailan makita yun ay? Ti tao, innocent, kuma nga na-create. Handa nga mo, tagpanunot ti dakes. Kasya ito ti mangyari, numapantayon, ijay heaven. Agsubli di ay. Pero tatapay lang ti solusyon ni Jesus. Hallelujah! Isong agsubsubli tayo dyan, pagka-inosente. Amen! Hallelujah! Doti kailan maawatan nyo dyan. Okay, next. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious. And she wanted to know son it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some of her husband, who was with her, and he ate it too. Kita nyo ti deception. Yeah? Ti deception, kaputa dinengeg na day, baga ni Satan, nakumbinsi. So kinan na. Inbaga ni Apo Diyos nga madi, inbaga ni Satanas nga mayat, tipinati na, tinbaga ni Satan. Kasta ti deception. Uray amum ti Word of God, padasen ni Satan, nga deceiver na kayo dyan. So makita yo, nga dinadeceive ni iba, kaslamayat kanyanan. Iso nga, sometimes, kada tayo, kaslamayat ti basol. Ngay parang ni Satanas, ti basol, kaslamayat. Ngam ti purpose ni Satan ijay, no kanam, wano no aramidamon, ijay kan nga, nabaniitan. Ijay kan nga, na
tinag, jaykan nga, na-deceive. So nga, ibaga-baga ka na kayo, basta basol, deception, the enemy. Unay kayang nga aramidan, no ni Satan di may bagbaga, don't do it. Kita nyo ni Jesus, kunan ni Satanas. Di ba mabisin ka? Aramidan man na ito bato nga tinapay. Kaya ni Jesus niya. Uray nga pati ni Satanas, kat aramidan nga tinapay, kat kaya na. Pero apa nga hanang inarami, di bato nga tinapay. Uray mabisin. Because ni Satan, di may kumkuman. Iso ano ni Satan, di may kumkuman, uray kayam, don't do it. That is the deception of the enemy. Ha? Nagigit yung nga maawat ng dinaduma. Tiyan muna, mabalin. Kala din ang mangyari niya. Deception. Kasatata. Ado iti dengdenggak. Mamisan hana kung nagsasauta, nalaing kayo mutlak. No, tiket ko sungbatan, diyahi, agdengag. Ngam no di papilit na mga dakayat na, salnamun. Sayangam lang tikatay mo ijay. Maysa ko na da kanya, Pastor, di ba? No titaw ka tagpabaksin, kat napigsa ti pamati na, hanga matay. Ay, ina. Ado tinatnatay ka kadwato yung believer. Ada ti maysa kadwato San Gabriel. Naipriyan mi dito ito in may. Awan lata. So aday di hospital. Ka pasaksaksakan dan ti dara ta tinangyarin kan kanan day white blood cells jay red. And then ada nagtukol-tukol ijay. Barukong na nga dagjay kwanti COVID. Amo yun. Kastoy deta. Wala ta, kantayo mo't nga mo kung natin na duma. Kastoy rin San Miguel. May ilo, ikararag na kanya. Iso, lakha ko, ikararag na ito. Kung na ikararag mo man, kami mabartak. Di ba amo yung mabartak? Abay, lukulukuan nyo ni Apo Diyos. Kararag ko, hang kayo mabartak. Aramidok nga danom nga rod. Hana, pasahan kami mabartak. Di ka. Abay, mabartak ka lata, ta San Miguel mo't lata. Nawatan niyo. Kung lang tinaduma, no, napiksa ti pamatim. Iso nga, adati maisa taga Isabela. Kung lang napiksa ti pamatin ha, ganak ti kurinti. Anak ka man ano, pinigananan, naunat. Hanyo subsubukan ni Apo Diyos. Kung lang ni sa taas, tumapak ka man dita, turita, tapayan, dakati ang hel. Hang ka man ano, agpaisuha nga ba na from heaven to earth. Lumagto ni Jesus. Han nga talaga man ano? Han nga kayat nga ni Satan di kumkuman kanya na. Are you getting something? We need wisdom. Wisdom of God, hang nga wisdom of men. Han nga hid knowledge. Ada pa di may sa Africa? Na-deceive. Powerful. Kat kuna na pastor, may sa senior pastor, kas kanya. Kuna na ikalidak. After 3 days, agungarak. Naslak ni Jesus. In kalida, di kitandan, tinmatangkanan. 3 days. Deception. Dapay may isa. Nabasa na di Mark 16. Kauray uminom ti sabidong, hangaman ano, kagatan ti ulag, hangaman ano, apandag ti liw, ti cobra, panday the church, tinapiksa ti pamati, nagpakagat, ado tinatay. Deception na jay, gagagaraan.
Hangay bagat the word of God nga gagaram nga agpakagat. Kuno minut ti sabidong. Iso nga kaniyak. Kung niapo Diyos ni mga bagay sugay. Kamlo ti devil matik. Amen? Hello? So nga iyag na kayo ni Apo Diyos tadenggan niyo na ito. Kailangan datang ang last days, we need wisdom. We need guidance. Ado ti church nga hanga may gagayad. So nga, kumkonformin, timang mangyari. So now, ayan tayon. So ide deception. Numat-deceive ti tao, uray si mumulagatan, hanan nga makita, Jane baga ni Apo Diyos, wenno didigira. Hanan nga makita, dagijay negative things. May bagbagan ni Satan. So, we need to pray. Father, open my eyes. Lokatam ti mata. Tapno makitak the finished work of Jesus. Amen? Tuloy. Verse 7. At that moment, their eyes were opened, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Apaman nga nanganda, nakita na nga lamo-lamo da. That is, anya ti kaya tasawa na ay, apay nga lamo-lamo da kat nanganda lang. Nalabusan da. Apay ngay. Kat dati da nga labus. Awan bado da dati. Nga kas ka gito eh. Tibado da the glory of God. Tibado da ni Apo Diyos. Iso nga tatangan nyo ti samen, ikawisyo ni Jesus. Ti dati nga paano da, kina Diyos, ti Diyos. That's the glory of God. So nga oray, lamo-lamo da, inosenti da, awan tibad, iji panunot na. But dinangandan, nakapasok jay bad. Jay tinag-startan, ti tao nga naging bad. Ingana tatati na duma. But praise God, adat is Savior. Iso nga nag-aramid dati remedyo. Nyati hingkasada, nagdait dati bulong. So dati first, nga tailoring. When tailor. So dati adanti tailoring. Because nagdait na, tibado na. Ngabulbulong, tawan pa'y tela. So bulong, tidinait na, ngayon, abong, iti kinalamo-lamo na. Kat amin, nga mabalkot ti bulong, kat malaylay ti bulong, makita latsa, jay, inlomang na. Iso nga ti kayat na so when they deny it that that's their self-effort, self-covering, self-righteousness. Tadjay di pang cover di tao, ti sarili da. Ngayon gana data, haan nga ni Jesus, ti mangkaw-kawis, ti daduma. Isu dati, mang-aramid, ti kunada nga, suot da. Kakinalinteg. Ngayon misursulo tayo dito'y, nga ti kinalinteg tayo dito'y, ni Jesus. Uray mano ti aramidam, mangusingos, makset,
dajay bulong. No may sarang tihinit. So nga saan nga umdas jay performance mo. The finished work of Jesus is so the truth. Hallelujah! So makita yun na dyan nga nangyari ijay Genesis chapter 3 starting ti problem ti tao iti nagbasol. Verse 8. Okay. Inlamangandan ni Apo Diyos. Idada ni Apo Diyos the call of the day for me ti kwak dito'y di mo malam mga alas 3 ngay ruginan nga lumamis ti aldaw. Katamo yumat ni Jesus hangat nairara na rin natay di alas 3. Naglamang ti tao ide kakaykaywan ti alas 3. Ni Jesus mat nailansay di cross natay ide alas 3. Nalayo? Tiyahan na nga butigas mo niya tayo bagbagam. Taamin dagitoy nga nakatnagan ti tao, ijay cross tayo nga masave. Amin nga napukaw ti tao, dito'y kayo, ijay Garden of Eden, mabalin mo nga sublian, ijay cross ni Jesus. So nga napukaw ti glory, ni Apo Diyos ni tao, ijay Garden of Eden, subliam kini Jesus, ijay finished work na ijay cross. No napukaw ti tao, ti salunat na, ijay Genesis chapter 3, ijay kayo nga dijay, subliam, ijay kayo, ijay Calvary, ijay cross. Tatinang isubli ni Jesus, ijay cross. Dagita ti gospel nga preaching. Amen? Nga dajay, kung kompormi, paparintumang ka, nagpatpatnag, tapno maagasan ka. Kaslamayat dagijay. Pero ti talaga nga ramot na, nga maagasan ka, no makitam, the finished work ni Jesus, ijay cross. Okay. Tuloy. Verse 9. Okay, taan. Sino tinang birok ti tao? Ang nga tao ti first nga nang birok iti Dios. Ti Dios tinang birok ti tao. So nga kunan mo't ni Jesus in mayak tapno birok at siya napukaw. Hallelujah! Kitaan nyo, jay tawag lumlamang. Ilumlamangan na ti Diyos. Ti Diyos, ti mang berbirok ka nakwada. Ngamahan nga mun ti tao, nga da ti berbirok ko na, ijay biyag na. Anda ti berbirok ko na, jay napukaw kanya na. So nga ba, madmadida ti, nadyusan lumamingsan, pero handa nga mo, ngay sugayam di berberokan da. Tiyam mo na di berberokan da kwarta, asawa, nyabay, ti berberokan da talna, ti berberokan da salunat, ti berberokan da ayat, ti berberokan da ragsak, ti berberokan da keta jay, napukaw da ijay, Genesis. Ngamtiamon ti tao, hanga Diyos.
Dadya kailangan da. Tiya mula no mabirukan da di money, masatisfy da. Pero nagkamali da dyan. Tiya mula no mga asawa da, ijay da nga masolve. Tiya birbirukan da. Ngayon mga asawa da, awan na ta. Diyos gayam, tiya birbirukan da. So nagasat, da jay pang receive kini Jesus tanasarakam jay birbirokam ket nasarakan da kamot ni Jesus. Hallelujah! Iso nga kajay ti rason no apang ibagbagak nga the pinaka-powerful nga healing ket jay finished work ni Jesus ijay cross. Tawan di makasolve ditoy. Hanga kaya ti sensya. So ako hanga kaya ti sensya ti COVID. Handa nga kaya di umay ito nga sakit. Handa nga kaya ito nag-ibuhos. Nagiti angel nga malukong. Iti dedigra dito'y earth. Tasanda nga kaya nga ikatan jay sin. Hanga kaya ti medicine. Hanga kaya ti doktor. Hanga kaya ti DOH. Ngay katan di basol. Nga cause iti sickness and diseases in this world. 100% nga tinagtaudan ti sakit ket jay sin ni Adam ijay Garden of Eden. That's the original causes of sin. Kat sino tinakasolusyon ni dyan? Ni Jesus ijay cross. Tinakaikat ti basol. Nakaikat ti ramot ti sakit ni Jesus. Iso nga maawatam nga you are forgiven, nga na-forgive ka, ijay basol, nga natawid mo kini Adan, you are free. Maset free kan ti amin nga penalty. Getting something. Woo! Iso nga ado lagi dyan. Nga sa tao, nga haan ng amo. Daytoy. Iso nga kurang dati trust kini Jesus. Nga ni Jesus, di pinaka-powerful nga health dito'y earth. But God is revealing this truth in this church. Because God knows nga numaamwam lang ti truth, di ka ma-set free. Kat ti truth, kat ni Jesus. Okay, tuloy. Where are you? Birbiro ka na Apo Diyos. Stand. Okay. So, in mighty butang, kadakwada iti Diyos, pero sa bali nga butang, hanga respect. Fear nga demonic fear. So nga tinatao, kabutbutang na ti Word of God. Lisyanda, kabutang da, taktak, conformity bagbagada. Pero iso ti number 1, na kailangan na kuman. So, amaya, tanda kayo. Amen? Apay nga na, amanda nga lamo-lamo da, tinamipakamo karakwada, chay, kinanda nga bungan ti kayo. Picture na di chay, ti law. Under the law. No kanam ti law, ti maawatam sin. Ti ma-experience mo, basol. So nga ti under the law, iyag na ti knowledge of sin. Romans 3:20. Gamno kanong ti gospel, titad na king ka, panakam-am mo, no sino ni Jesus. Natikayat mo nga po,
Sin or forgiveness of sin? Forgiveness of sin. Ano tikat mo nga buwan? Sakit, wano health. Of course. Sige, tuloy. Verse 11. Ito yan tinagrugyan ti pinabasulan. Verse 12. No nakabasol ka, ang kagbiro-birok ti accuser, repent ka kitdi. That's a shortcut ng message. Amen? Ang kapalang agkita, ti babaeng tumad, ti lalaking tumad, ito na awan papapasol, ni Satanas amin dayta. Okay? So, inggarang in may, ti sakit. Anya ti sakit, ngayon may. Sige, basahan tayo mo ti woman. Yung mati ko na ti woman? 30. Sige. O, pinabasol naman ni Satanas. 14. Dati, ti uleg, haan nga agoy uyas nga magna. Ti ipos na lang tergisiso. Kung di na i-curse, ag-uyasan. Awatan nyo, na i-curse ni Satan forever. Di babae nga. Verse 15. Oh, magbinusuran di kapututan di woman, hindi kapututan di ay ulag. Sino ti kapututan ti woman? Kat saan mo't nga agputot? Agputot kayo ba? Kabababae? Nga maping dati, seed of the woman. So ni Jesus. Ianak to ti babae ni Jesus. Ianak ti berhin. So nga isunati mangpayat jay ulo ni Satan. So nga di promise ni Jesus di mang-conquer kay ni Satan. Iso nga kailangan kay ni Jesus kayo mag-trust for your healing, for your victory. Hallelujah. Amen. Okay? Tuloy. So, kabusor tayo ni Satanas. Tuloy. Nang rugin ti pain. Kano nang rugin ti pain? Because of sin. So, tinangrugyan ti sakit, basol. 100% nga amin nga saksakit, all manner of sickness and diseases, basol ti ramot na. So, nga kailangan nga may cut ti basol, ijay biyag ti tao, tapno maset free ti all manner of sickness in diseases. So, kailangan makita yo the forgiveness of God. So, no, ituloy tayo, curse na gitan. Kana napapanaw na the Garden of Eden. Amen. Pati dya lalaki, kana na i-curse the ground, nagtubot isisiit. So, nga din mind ni Jesus, in corona na jay siit, ijay cross. Ni Jesus amin, ti solusyon, ti basol ni Adan. Woo!
Amen. Ulitak manan, sakbay nga maagasan tayo, kailangan nga maikat jay basol nga natawid tayo kiniadan. Kailangan tayo ti Savior, tahan tayo makaikat, so nga kailangan tayo ti Savior. So ngayon may ni Jesus. The purpose na to save us from sin. Amen? Kasano na nga binayanan di basol ni Adan. Kana tayo. Nagbalin iso nga Lamb of God. John 1:29. In Hebrews chapter 9 verse 22 nga ti blood no awan iti mai warsi nga blood awan ti ma-forgive nga sin. That's why in mind ni Jesus as a lamb nag-ayos ti blood na iti cross. Pinayadanan amin nga basol ni Adan ras. Nalpas ijay cross. Amoyo kadi ijay Isaiah niya. Isaiah chapter 53 verse 1 to 12. Nagayatan ti Dios ni Jesus nga nag-suffer in baklay na ti kinadakas tayo, ti basol tayo, ti sakit, ti penalty ti sin, in naited, in kargan amin ni Ama nga Dios, kini Jesus, ijay cross. Ket in baklay ni Jesus, nga awan saksakit na, awan basbasol na, inosente, awan iti rugit, kanya na nadalos, nalinteg, nasantuan, ngam dyan nasantuan, nagbalin, nga managbasol, nagbasol, dyan awan saksakit na, nagbalin, nga masaksakit, tapno, alal na, dyan sakit tayo, dyan basol tayo, ilansalay dyan cross. Ket inaramid nan, dyan cross, it is finished. Amin nga sin, nga nataw ito kini Adan, in baklay, na ipabaklay kini Jesus, inlansa ni Jesus, ijay cross. Iso nga, amin interamindi, nga natawid mo kini Adan, nga basol, ket nalpas kini Jesus. Ket no nalpas, bilibam mo di chay, nga umuno na. So kaniyak may sa meditation ko. Thank you, Jesus, for dying in my place. Thank you, Jesus. Ti panang alam amin, iti aming nga basol ko. You took my sins away. Sikangawan basbasol na. Kay transferan ti aming nga basol ko. Ket in lansam, ijay cross, babayan ijay bagim. So amin nga sin, nga natawid ko kini Adan, napanken kay ijay cross. So I am now pure, clean, and white. By the blood of Jesus. His finished work, ijay cross. Ket no nabayanan niyay, awanan ti right ni Satan, wano linteg, nga bang penalty kanyak. Taming nga penalty, ti basol ni Adan, napanen kini Jesus. And that's enough. Numawatan nyo niyay, ijay kayo nga na-forgive. Ano ti tao nga dumaw-dawat ti forgiveness, pero ti kaskasana, pakawanan na ko Diyos, nung nakabasol na. Namahan na nga inawat ni Jesus, kinjay finished work na. So nga handa na ta, nga mapupurgive.
Tadya lata puso da, alata madalusan, jay konsensyada, ijay sin. Kasjayak di adak simbaan. Kasjayak di maysak nga sakristan. Pakawanak nga pakawan. But still, nga jay guilt, aday jay uneg. But inawat ko ni Jesus, nga ijay cross, and by His blood, binayada na amin da jay, ijay nga dadalusan, ti konsensyak, I'm now forgiven. Jesus took all my sins away at Calvary. Kat no napakawan ti basol ko, awan ti kalbangan ti linteg, ngamang ukom kaniyak. I am now free from the law of sin and death. Are you getting something? That's the power. Gusto ano biliban nyo na jay, ijay kayo nga baagasan. Hanga na jay, mangangaasi ka mo't Apo Diyos, manangaasi ka. Oray manangaasi, ti pag-work ka na, ijay sa una nga ni Jesus. Awan ti aramido na nohaan nga babaen, ijay sa una nga ni Jesus. So if you don't believe, ijay nga inaramid ni Jesus ken ka, awan ti power, ti prayer mo, nga bang claim, kadagidjay nga in work out ni Jesus. You need to believe nga you are forgiven by His blood, by His death on the cross, iso nga ni patay, nga supapak ni basol, binayadan ni Jesus, idinatay, ijay cross. So even death, na conquer ni Jesus, ijay cross. So mabalin tayo, nga kasoutan, the spirit of death, tapnuhaan, na tayo, nga shortcutten. Death is defeated. Hallelujah. Tandaan niyo Romans 5:12. Kaputi basol di may isang tao, nakastruck, ni patay. Kamdin may ni Jesus, dinatay di cross, kaputi ipapatay na, naabak ni patay. So ano resibom ni Jesus, maabak ni patay king ka, umay di life. Woo! Iso nga, pati ni patay, inabak ni Jesus. Sakit, in backline na. Mapantay di Salmo. Okay, adan to series na rin. Psalm 103. Hallelujah. Kaya't kung ikuha ka na kayo rito, ito tayan ti power. Iso nga siya, ado ti mga ibaga, nga matay ni Pastor Romy. Iso nga oray kasi, magbaga di ay, nakapsut unay ni Pastor Romy, ijaya ka mag-alat ay strength ko. Jesus took all my sins away. So, the law of sin in death has no legal rights to condemn me. Amin nga condemnation na pan kini Jesus. I believe in that. So nga want the right iti law nga mang punish ka na tati punishment in nala ni Jesus. I believe in Him. That is salvation, redemption, healing. So you are free from sickness and diseases. Sige, basahan tayo rin. 103, Salmo. Verse 1. Let all that I am praise the Lord with my whole heart. I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. Kitaan niyo ha? Yari ko na na. Verse 2. Si King James. Blessed the Lord,
Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Han mo aliplipatan, dagidjay, kunanamot ijay, inaramid na, kanya, kunanahang kalipatan. Amen. Dagito'y prophecy na gito. Sino nang aramid? Ni Jesus. Pinorgive na amin nga basol wano kinadakas. He forgives all my sins. That's the benefit of the finished work of Jesus in the cross. Ulitak manan, no may the revelation kada kayo ijay, makita yung ay nga ni Jesus, nga wan basbason natin ang ala, ijay sin. Amin nga basulyo, nga natawid yung kinadan, in pakargo ni Father God ken ni Jesus ijay cross. So inala ni Jesus, ket nagpailat sa ijay cross, tabayada na diyan. So makita yung nga, binayada na. Itata, di binayada na di basol, daday sakit, nga sumursurot ijay, awanan, tiramot na. Isu nga kunanan nga, and heals all my diseases. Sakbay, nga maagasan ka, amumpay nga umununa, nga na-forgive ka. Kita nyo di umununa, forgiveness of sin, sakbay ti healing. So, in mind ni Jesus, inala na amin, nga basol tayo ijay cross, inlansana ijay cross, sa babaan ijay sugsugat na, inlansana mo't lang ijay sakit. Kita nyo jay basol nga cause, ti amin nga problem, inlansana ijay cross. Sana pati jay penalty, ti sin, iso na tina penalty for us. Dito kunada nga good news. Gospel. Nga no da jay di bilibam, ijay ka nga mahilan, that is finished work of Christ, that is grace. Iso nga ti healing, gift of God. That is salvation, gift. Finished work amin ni Jesus. Hanga na forgive, nuhaan ng in third day, blood na. Hanga nga naagasan, nuhaan nga nasugsugat. So nga ijay amin, ti ayan, ti bilibam, tapno, i-confirm, ti Holy Spirit, ti healing mo. So nga idayak, nga manghughugot, ti strength ko. Nag-meditate. Thank you for dying in my place. You took all my sins away. You took all my sickness and diseases. You took all curses. You took all poverty. Kat crucify mo. That's for me. So I'm now free. So I'm now healed. Isang oray kumikita na as lahangag bayag ni pastor, nakadepende na ita, ijay faith, tayo ijay finished work of Jesus. Iso ano mamisang kunada ni pastor, napiksa ti pamati na, ura di kakadwa to sa baling at church. Kunada ni Pastor Romy, timay sa nga man of faith, dito'y Cordillera. Pero ti ayan ti faith, ijay finished work ni Jesus. So anuhan, ijay tayan, di ba Matthew? Katuma-umay kayo dito yung agpaagas lang. Nung minsan pa'y pumabasol kayo. Aliens ko na kayo, ang mangyari ka na kayo. Pumabasol kayo. Kami di Bible, ti pa Matthew, tinangagas ka na kayo. Not my faith,
Your faith. Even Jesus, iti ko na, your faith has made you whole. Are you getting something? So ano kaya ito timagasan? Dinggan nyo dagito yung gospel. Nagasan na kayang, by the stripes of Jesus, I am healed. The penalty of sin, napan kini Jesus. I believe, I receive. That's my faith in Christ. Ngayon confirm the Holy Spirit, the signs, wonders, and miracles. Including COVID. All manner of sickness and diseases. All kinds. In backline ni Jesus sa cross. Including COVID, stroke, paralyzed, diabetes, pagkabulag, pagkaumal, pagkatulang. Amin dahil dyan. In backline na ni cross. So you can be made whole, but you need to receive that forgiveness. Receive ka ni Jesus. Ni Jesus ti receive and you will be healed. Sino di kaya't namang receive ka ni Jesus? No, dumardawat kayo lang di mamakawan. Anyo inaccept ni Jesus kapakapakawanan ti basolyo ang kayo na forgive. Kasyaya kayo di. Timang forgive ni Jesus as a person. Receive mo isuna in your heart. Kaya yung spirit na tisomraking ka. Believe nga only by His blood, only by His death, nga nabayadan ti basol mo. Accept am the jay, sakbay, nga i-claim mo nga you are healed. Sakbay nga i-claim mo nga maagasan.